Se i toe whaapupula atu ma toe tongi atu o rua whafonga. Le leanga o le mea e tau. O le ola AAMU ma le LAULAU VALEA. Wa o le tau campaign tonu a lea sa a mata. O i kongu ai le mauta lea. O le mauta lea le maut ko vi inga. Le prokalame lea. O i kongu anga whangau mai le campaign lea LAULAU ai VALEA. Tulong. Esa o lea tu. Na latu waili moni lunga lau le VALEA o le tunu. I le mauka lea. Alua tu wai fo i anke lui lunga o le mea e kasi lau mai le VALEA. Alua tu wai afualo salele lau mai le VALEA o le tunu. Alua tu wai el tama leo atanoa le ua mai lau mai le VALEA o le tunu. Koi kikia. Koi makule pa koi whapo koi malawa. Latu wai matuila epa. Lau a o le lua tali ye a lea. O le lua tali e a lea ia so faiso o marua la lau le VALEA wangila. Ngena na oi. E ile video se a matail tatu wa. Wa las falei le ngi. Ka ko relax ani me ko fa. Ai o le ngali ni tangata nei. O tangata o matua lau VALEA o ngali le a. Ia o fa pele o se so ala se i fo ile se ka ko fa longo se la fenga ngui. Mo tangata. Ia o le se taimi te le nei o prokalame nei. Sa si tatou watu si tatou whaanongolongo. Ia mo le urua i taimi. Ar whamongianga ar kakalo sa hai aironga kari. Ia, o la kamare. La kamala ua lea pepe whanko e sere a. Ia, na tatou. E tangata na sentinga minga re video rea. La tatou atu mua i o le kari a leo e pe a le isau paroro. O le mokua whako ko a le lei. O le wharengangu waka maro. Ia, o si mea lau whafonga. I le tali le ane tamano mre sau noanga whamanu ianga o asa soi fuar ka manoa. I le ngangana whaperitania. We're here with Mom and Mike, Tasha, and Hine, and Jenny Ivana to happy birthday to you, son. Today is your birthday, and remember today is your 30 years old. And also, Senor, I remember the time when I was looking for Mom, and I didn't know Mom was going to the hospital by herself. And I found out she's going to the hospital. She drives herself to the hospital, and then she's going to have you. And I was rushing the hospital. When I get there, Neil, you're already out from Mom's stomach. And I just thanks for Mom for that. She didn't wait for me or anybody else. She just grabbed the car and go to the hospital in Blacktown. So now, from that day up to now, it's 30 years old. It's a lot of years God gave it to you, Neil. As you know, in our family, we are church people. Our families, we have our faith in God. So the most important for me here and Mom here, just to continue that, Neil, even you know you've been away because you want to be away from our family because your talent's football. Then don't forget that. Is go to the church, go to the mass, and stick in the way we start from this family. We're happy, we're here, we're happy to support you for what you want. Now you got your family, you got your whono and the kids. It's more even make me, Dad, happy and Mom here to support you. Doesn't matter for us. What's matter for Dad is keep going the way we start. Yeah. So, famanganga mo oe se Neil. So, and it's a little story about you. Michael born in the 4th of October in 1991, and Tasha born on the 4th of October. It's a little story for you, Senor. Is Michael born in 1993. Sorry, start again, Mike.
It's a little story for you, Neil. Your oldest brother, Mike, born in the 4th of September, 1993. Sorry, wrong again. One more. It's a little story for you. One more. It's a little story for you, Neil. Your oldest brother, Mike, born in 1991, the 4th of September. And then your sister, Dasa, born in 1992, on the 4th of September. And you born in 1993, on the 26th of August. You missed 9 days. If I only mom hold for that 9 days, so you and your brother and your sister have the same birthday. But never mind. For the time you come in this world, there's a time God give it to you to come in this world. And then we appreciate for all the effort you show on the TV, you show to us, your career and your football. We support you 100%. And God bless you and Fono and the kids. And say hello to all your friends in France. One day we will come there to meet you there. And me and Mom here. Mom, you want to say some happy birthday to Neil? Okay, Neil, I have to say this in Samoan language. Manuia tele le tol se fulu tau sanga o lo soifua, vai to sa se Neil tole fua, pa manuia foi le. Is the paper after the mighty? Oh yeah. Well, more come here. They fight. They go on. Okay, vai ya kore kuangi yo inga pololo. One more is a little story for me. Okay, di akava peri ngango eberinga so. Le kau ke le io am mor ka ole mori tangata a wailoa e vai tuno langa lewa maua mana tu mai foi pe no fai atu e ke sola malo kau fai e ke kau fai e ye ar kai me mawai oe ang fa mo e ana na mana tu lai le sisio a me o amuai ringa ko nganga a ole mea a e si la fia ele ole levo mawalunga le ole ingidis ku ulo kau fa adidi ku ulo fia LAULAU VALEA ku ulo LAULAU o tangata ngusole nganga kongwanga le ale mo kango wi baturu melia se ito e fa popula tu ma to e tongi atu o do fofonga le leanga ole MEA e ta ole OLA AAMU ma le LAULAU VALEA wa ole to campaign tonu wa le sa amata o I kongwa de mautale ole mautale le maut ko vi inga le pokalame le o I kongwa nga fanga u me le campaign le LAULAU e VALEA tuno esa ole atu na la tu ili moni lunga lau VALEA ole tunu I mokale alua tu ai fo yange lu lunga ole MEA e kasi lau mai le VALEA alua tu ai afualo salele lau mai le VALEA ole tunu alua tu ai el tamaleo atanoa le umai lau mai le VALEA ole tunu koi kikia ko mo kule pa ko fa popo mala tu ai matuila epa lau a ole lua talie ale ole lua talie ale ya so faiso o marua lau le VALEA wangila ya anga mea I come and the baby is come out of my stuff and it's one more it's a little story for me and it's a 9 month it's a 9 month in between 9 days Comando le manga e ka umai usa e va so ese ilo waso fa nga umai si o uso ma kusa anga fa pea la fa mai ia it's only a 9 days in between and if you only wait for 9 days Omai anga e fa kadi ala mo se si vaso e kukusa mo ko waso fa ora kalanga la fifa mo kala kusa wa mo panga on sa isi ia mai ma it's only a little 9 days ai lo mo fa lo mo ki apare me le mo ko ki ora ka fa la ka
ala ofesili le tau fai atu se palangi le kali io fakwai wa tolu se fulu tau sango si au ki fako ata mai and mommy io got up and went to the hospital and mommy and I got there and baby come out of mommy's stomach so Ala sa wai ia mai le sa fa Samoa mai. Ia man tuala ngalai o so sa o alikia. O so sa o nga wala ngalai lo alikia le ro ia ngang. Man tuala ngalai malama. La fa to a fa sa o kongu alikia o ia. E lipi le senga. Man tua o e pio se e ngatele ina ua la fo atu ina ua vatu e tole fo leva no fa e ai fa sau kala kamna. Ni bana sei. Na vai se kone ia na ia le va. Ki se furu se kongi. Pisi e nga kele ma fo ri ki ala nga. Ani nga ngi pila. Abo nga ngor kengi and whoever wants to shower, there's a shower over there and there's a shower over there. O ila, o lai kausa o ali kia ia. Sa ia. E se mena ngang wa ye le loe ua, le loe ngang. Le la fasa mo sa wa kam. Mai le manga ia ole fasa mo ngang ngai. Tato va ai tato ia le. Ya mela le ke lo le mo le meku. O le mele o ke lo ngai o kupu ia o le ke u ia polo. Ore sa. Is the Palolo coming late? And his baby come out of mommy's stomach. O koe vai ngangongai kam faku kamiki pepe lai ki le o lua me ka o le pregnancy manga mea le alua fa longo manga vosionga o le o lonkinga fa my mommy when is baby come out of your stomach? Oi ka fiola ya le mela le moa e le ola AAMU ma le ola e tau fai ma LAULAU le VALEA o le atunu ia le ua toi o mai a o lua le ngangana na matu vatu ai le nga fo ia le faitasi o le tou campaign lava le na fai ma le tou faalau i loa le na fai mai for the last 5 years talu na tu lai mai le fast lau le valea o le stulou le lau le mali to lau le valea o fa masingo sili lau le valea o fiame lau le valea ko kiki aso se mingiska la kuilunga fa sanga fa sala launga po me fa me Samoa lau le valea tasi fo yasi upu fo ile na le tulo le na le isa ona pronounce man to man ele isa ona fa leo ma pronounce fa leo ina fo itulo e si minister lango leo na fo pa ingan te atu ai vai leo mai a leo ngari atoi fa mai mele ma wale le o onga ngi fai pule mele mo ala le Samoa ala le uko sisila ku inga farenga ngulai e ale na e te lea se ngā luenga i toi fia fai o mela le ta te loai ia walanga mana tua o kakala leo ke fia fisiri ngia i wau te lo o ke fia fisiri ngia i la wadi ia kama mai anga ko oi foi lungon moka lea o mana tua fo i taimi na tu sa wai na matai na sa na oilena sa wai sa muelu mata ma fa so atu le lungon poklamel ni and I remember this wa ole ala pula limongi le sin ke le ngalifo masi ilunga grade to fa le fa sala laula na ya ai kilo mai fa mai o me fa mai ni sila me le sengia le o ka mai la ka ko i fa le nanu ya ole na le la ka ko kilo ngeli kio a fa le kon a le professor fa ka ngo le wa ngale a le doctor Papua New Guinea agent of Papua New Guinea whakarongole ai aluaku ia ka ngoa sanga wa aiari kiwi e ke mamau aku longa iloa ai laku whakarongole vaangalei alaku e malimongi o le whaipule alaku e mawhonkoe alaku e marauli ia ai o ka koronge le kioa kusa o whaamalea le auri ia ka poko ia i la kofesili ia mwha au soso vaangai au ako whaimei le na le laf ka
a foi lo te fai atu ai no ele o se tala evane ai ele ifanga ina over tua le tala lea tulowa ele ifana ina over tua le tala lea lenga uma nei kem o tau sila HRPP hima o tau ele HRPP o tau sila lai tu ai nga itu ai nga fale fa sala lawia lenga ko wo ifo ngi fai ko campaign na le te fai atu o tau o ifo o tau wa ai la ia le tulanga lea e o ai tai Australia e o le palemia Australia ma mingi ska Australia ele ropo fe ngo ngai singing mele le weekend le no inei no we singi fa singo mai na fa sino mai na yo tau ainga yo ia le fale ta vale fa ia e fa ia fa sala longa ia le ngali le e fa ile la fale ta vale ma tulanga fa pena neo ai e ave ai fa'alawi loa ale HRPP e fai mai ai no vai tu fo ile time fai mai fa'alawi loa digital no and it's about time acknowledge me la nga ye fo ile seri lo ia lea nga so mai opina MEA nga so mai e fa'aleanga le fasara longa le au mai ai fa'aleanga mai fo ina le tomo fai fa'aleanga ia company le eveni le fasara lawi manisio company even le SMI ai se fai atu la manu o mana tua la tulanga le o le titi salo Samoa ma sangi fai ai fa'alawi lo dunga tele lo po ia tele lo le Vodafone o tele lo inisio company o to sila la ta to ile mele o tua ine wa fo ila o ma fo nga pe fo ila tama le pira MEA le o kale lo po fe wala fila fia o le vana ma lu ia tunga manule ngi au kilangi e sau ngor por kala mel nei au ma fo no mana tua le time le nei le ngol to inga mentality le mana tu fa tau fa fia poto e o mai e LAULAU mai le VALEA o le atunu au tau sila tu la Samoa ile luma o sa vala si mar matanga o ngai ko inga fare fa sala lau to inga tanga nei le mai e fai mai fa lau lo le HRPP wa fa luma ina ile la lolangi oi mai fa la tato ele pe no fa tu pe la va pe o so ele si pango tale le i Samoa le tamititi le na lo na o langa ato o le fale pui o misi pa wale a ruifo fa nga mai e vifo e mana tua mai a fai e kaloka oe ono oni mea VALEA na e fai e nita mai tai mano ai maruana ma mea umano talepe mano ngaoi ia tunu nei ele ma fai nga e rifo e ke laka i au kafa fa ngau au kafa yes o lo te mana malama le tula fono nei e ai me fa sai o nga ya lu ngofonga la nga sa o me yang kele nga ikira makoia o me yang kele nga fa le nga mea ma e koso lava solo po amia na e faia ele ma faina to e ave o me na o toto mo mai ele o ngi jokes me ya ma ki fa so to o le vano fainga luenga le corrections remember mai le tasi o tala le sa fa matala el sunga i loia ya sauni ele tangata fo ile perfal le tangata fo ile le fa amal ele no fo faya mi o matanga ta mai tilaiti mateneti matamiti laiti ina ua tatala mai itua ai maua enga community o le ngofo ile i lato street ma lato community na matua tutu ma losi protest ma ave le fa sea tu la fono ma leo ave ese kanga le mai Samoa o le level nga ua kaunga yai ka ko o le level nga la ngol mafuanga le ala ko va ia kunga nga ku ai kua ko koskenge tu lo le ngana ele va tu ngana fa fengo fi na watu ai tua ko nga oi re offend mafu isia le nga ele o le fengo conditions o le vengo kanga ka ai kua ele mala utala lu tu vatu wa fu ile ngar ka fa le nga mayor ka mikile ye kia let him be lang mangu olonga life alia ele popoi wa olona life endi le jail so ele tu wala ila loa ulo ma fau ia man ai wa ma fu no wa tua le point le ava o tangata nei le fa nga mai out ele vang fa up faila le la fo ile wa matua to ila popoi ba fo ile tua fa fia ngai me uma e ku fa fia ngai ele tua me uma o lo fa sa usili e mai o mai ko ila lo ulu
o lou fa'asausili ma lou faualuga o lou manatu o oe te ata mai waivailai kuai ngā fale fa'asalalau ia o tou sisila atu la iai nei tuaiga no i le o se tatou gagana i le o se amu e iloa o le levo lea le gaka i lau ingilisi a fai o le levo lea o lau kalagoa i ngai mea aua ke fai afua aua lai te laua le si tagata aua te laua ma e manatu fa'atauvaa i le si tagata i lalau le valea ma mea uma ua lagala le ua koe fa'asagaku le ahau ia oe ia ua kou sisila la ia ga o kaliega ia o ia le fiaka e le askaka i le fiaka i ngai koe ga mea ka ke fifu ka ke le fiaka ku iai e vai ono ka tulou ono tale fia i tagata ai pasa sa ela ka aka walanga e makwa maria o ko inga ile whanongo le ato o vaenga ia le tana mate whasoa tua i pe yaso ai tatou ai lai tangata ia o mai whamai o la tau tangata tama mai ai o i ia o wharka avale le mea lai whai ai le o kairo ila ka malanga nengo kala koe o la foi le tu ala lo na ia tau ainga e ni o iro uso o ka o ka ko akele o singi o le siskekele to tele o nephews nieces ia o isi aka ke la ku o la ka usu e a po fe kongo ia o la utala le mala utu ala lo a ia ni o to walofa ia te mar por kalame fa mole o fo ni fa yala tu bongia la utala na le ata o fa yo ainga ai mais se foi o le community le yo tulo o mana fa ye la tu ala awa lava awana ita tu tali mat fa tau matatau ai eto se e yar kaimi io kupela ko fa kupela tu mo ami foi ka o se opposition le io ai ma o tangata fo ia e ia se e kawi mai le tua e tawi mai le tua ia no fa mafanga se o so lai o ma se on to do ma se ana fa na o ma se fo ia nei tau songa ma io ma tau ainga aua kuki aua fua aua mai maua mai le au nga ele tau no fai ni na mea ta tia pea e ia e so la le amio le anga ai turi loina so fuanga nge fa penga